Amen. Please sit down. Be a Barnabas. Dati topic tayo itang Arabi aging gana to no Sunday morning and afternoon. I would like to challenge you and encourage you to be an encourager. Be a Barnabas. Sino ni Barnabas? Okay? In Acts chapter 4 verse number 36, Acts 4:36, makita tayo kakabsat no sino ni Barnabas. In verse 36 it says, ket ni Jose. Tigayang pudno nga nagan na ket Jose. Dahil kakabsat iti ancestral name na Jose. Ancestral ko na tayo because kaadwan nga nagan kadagiti Jewish idi na adaw mutlaeng kadagiti ancestors da. O, di ba? Iso nga no makita yo ket adda Jose, adda Jose nga nana ay father ni Jesus Christ. Adda man Jose dito yan Joses. Ancestral name. Okay? Ket ni Jose nga inawagan dagiti apostol ti Bernabe. Ano maipatarus kayat na asawen ti anak ti liwliwa may sa alibita, anayanak ijay pagilian ti Chipre. So ti reputation na iti community, mas kilala siya sa pangalang Jose or Joses. Pero ijay church, okay, sa mga apostol, sa mga kapatiran, mas kilala siya sa pangalang ibinansag sa kanya, nga tinagan na Barnabas. So, haan nga Barnabas ti birth certificate na. Haan nga Barnabas iti pakadamagan na iti community. Ijay laeng church nga Barnabas tinagan na. To the community, he is Joses. But in the church, he is Barnabas. Ape nga Barnabas, isutiin panagan dagiti apostol. Now, uso iti kakabsat iti changing of names. Kasla kumaki ni Saul, o hindi na save, sa pagkakilala sa kanya sa church, pinalitan ng Paul. Ni Abraham, ti dati nga nagan na ket Abram, ngam nabaliwan iti Abraham. Ni Jacob, napalitan tinagan na, nagbalin nga, depende kakabsat no ana DJ, kasla adda ka DJ tao nga parabor iti Apo. So, no ape nga Barnabas tinagan na because ije uneg ti church, ket mas kilala siya sa kanyang gawain bilang isang encourager. So tonight, you may not become a pastor, you may not become a prominent person nga dayti akem na iti church, but all of us can be a Barnabas. You can be an encourager. Dayta kumakakabsat, ti maysa, kadikarkararag ko nga maadda kada tayo, nga dadagsen, kentarigagay. Nga no, anat ministry jay church, encourager. I am a Barnabas. Now, what does it mean to encourage? The word to encourage means to persuade. To persuade. To embolden. Anat embolden, paturuden. To increase confidence. Okay? Paturuden ti pakinakem. Paturuden iti rikna. So, no kumani Edward, I will encourage him, what will I do? Guyuguyek isuna. Paturedek isuna. Papigsaek iti pakinakem na. That is the meaning of to encourage. Now, sino kada kayo kakabsat, itang Arabi, makasapol iti encourager. Nainay mo na. Ayun, lahat tayo. Diba? So, kung lahat pala tayo ay nangangailangan ng encourager, let us be the answer to our own prayer. DJ Gayam, kaabay mo kasapulan ng encourager, be the encourager. So, dati ko mga message kakabsat, kat, ti prayer ko kat kwa, adda ko mabungaan na kakabsat nga kaslang ko matiarig nagat no agpreachak may panggaptimation kat adag surrender nga pastor. Deti ko mga preaching kat ti prayer ko adamot mangisuko ti biag na ako na naapo. Daytan ti ministry nga kayat ko Lord.
Data ti ministry nga kupi-kupak apo. I will become an encourager. So, no interesado ka kada ito'y kakabsat nga ministry, nga kaskin ni Barnabas, kat dinggam nga nasaya, dito yung preaching itang arabi to no Sunday morning kan Sunday afternoon, because yan ang scope ng ating message for the whole week. Be a Barnabas, how to be an encourager, and who are the people that we can encourage. Talo, being a Barnabas, how to be an encourager, and who are the people that we can encourage. Okay? So, sa Tagalog, the meaning of the word encourage means hikayatin. Hikayatin. Anong ka na sa hikayatin? Kaslang kuma, DJ tao, ilid mo isuna iti right path. Diba? Kunang brad, deto iti usto, kat dapat deto iti aramidem. Allukuyem nga mga ramid iti right. Yan ang meaning ng encourage. To encourage them to the right thing. Hikayatin mo siya. Amom nga isot ti pagsayaatan na, amom nga isot makatulong kenkwana, amom nga isot paggroan ti spiritual life na, so guyo-guyem. Encourage. So nga, the discipleship online class, kung nagkadigito'y workers, kung digito'y leaders, kaya't kung nga amin ngayang people tayo, ag-enroll ti DOC. So anong ginawa nila? Hinikayat, digiti daduma, Holy Pilit. Ang Holy Spirit tinang lokoy. Pinilit, that is encourage. Amom nga daytoy kat makatulong kenkwana, amom nga pagsayaatan na, so encourage sang. Kaya ti encourager kakabsat, amuna ti right, amunat pagimbagan, amunat pagsayaatan. Ket madadagsanan nga mang-encourage ka digiti tao para kadayjay nga pagsayaatan. As parents, we must be an encourager to our children. Amutay jay right, amutay jay pagiso, ket amutay jay usto nga wagas nga mga lukoy ti riknada nga mga ramid dayjay nga banag. Encourage. Another word is patatagin. Okay? Patatagin. O palakasin ang loob. No kung magkapkapoy. Man, kayam deta, tulungan na kati apo. Hang kamaawanan tinamnama. Amen? Oo, unang ang brad cut patience matlatati, bagbaga na kanyak ni sister. Wen, tiket na asawa na gan-anos kalata, brad, patience. Di ko na mo na nga pasensya. Ala, da sa bali nga ito, ti apo king ka, brad. Saan ka ngagbagbakel? Da sa bali nga para ka, talaga nga inturong ti apo. Ganyan ang encourage. So, dito church kakabsat, mano nga takada tayo, ti makararamid dito nga ministry. Ti encourager kakabsat, kat hanga nalaka nga manghusga ti tao, hanga nalaka nga mangguyaw, hanga dito alisto nga dito, kala feeling nagat holier than thou. Hindi po ganun ang encourager. I will show you tonight. No man pa iti encourager, amuna day jay right. Kat masapol nga jay tao, alukuyin na nga, brad, dayto iti dapat nga aramidem. Kasi dayto iti mang pasayaat. Kung nakarod kat, amoy iti may isang kapintasan na way nga mang rebuke ti tao. I learned this. Kasi, kaya, dadigit iti dumagat, kaya tayo nga rebuke kung tayo kabsat ti apo, di ba? Hantay makontrol ti bagbagi tayo no kasanot mang rebuke. Ti secret na kakabsat kat sandwich. Amoy di sandwich, tandaan na ito yung illustration. Di sandwich, ada tinapay na, ada palaman na, ada tinapay na. No ag-rebuke ka ti tao, jay tinapay ti irugim. Say good things. Brad, praise God. Maka-encourage deti umay mo pa nakigimong. Sa mo palamanan, nga may mayat kumano na sapsapa ka nga umay makigimong, brad. Sa mo tumatla ibaga di encouragement. So nga ipag-break nga, no anyaman, dagiti makaitubeng, kat by God's grace maaramid mo. See? Na-rebuke mo, na-encourage mo pa hanga dete, brad, pambira, kanayong kalata nga maladaw, brad. Encouragement. Ipakita kada kayo kakabsat. Tapnon malawlawagan tayo kasi, madi pastor, no, di mo rebuke. So nga, rebuke day tao ngem, how to do it. So nga, encouragement. I will show you tonight. Deti,
case ni Barnabas, kasanot right nga mang-rebuke kan mang-encourage ti tao. Okay. Kitantay nga rudin kakabsat ti characteristics ni Barnabas. Kitantay digiti characteristic na, digiti anat adda nga babalintay nga tuladen ken kuana. Now, umuna kakabsat, ti maysa nga encourager, ket number 1, cheerful giver. Kasi no, again, encourage kagad di ka mo cheerful giver, hanggang maki-encourage. Well, dapat ti maysa nga encourager, ti maysa nga quality ti biyag na, cheerful giver. O, di ba kakabsat? So, cheerful giver tayo matlang? Well, no cheerful giver ka, pasado kan. Maka-encourage ka. DJ pelapan lang tudmukot, maka-bless day dayan nga testimony. O, kita tayo di Acts chapter 4, verse 36. Acts 4:36. Okay. O, tatagakabsat, di ba, nabasa kita dati 36. Ang nakakabsat iti, kasi kung nanakat, ni Jose, nga inawagan nagiti apostol ti Bernabe, ano may pataros kayat nasawen, ti anak ti liwliwa, may sa libita, na yanak ijay pagilyan ti Chipre. Binackground dan nakakabsat Kalang inintroduce na ti Bible. Sakbay, dati 37. Oh, so inintroduce na nga ni Barnabas, may sa nga makaliwliwa. Kumbaga, no kumadanom kakabsat, kuwa dati makarefresh. Kas lang di pa nang introduce na ket tao nga no isut kaduam ket mabang-arang ka. Oh, di ba? Kas jay tay met lang kakabsat. Ngano tay kabsat ket dete makipellowship king ka ket mabang-aran jay kabsat ta makipellowship king ka. Amen ba? Kas jay tay kumakakabsat. Amen. Day jay ti tari gagayan tayo. Nga kunada ket brad maki-encourage ka brad. Tapala is-iso mo brad ket talaga nga maki-encourage yung brad. So, kita nyo, digijay PSI ko, kat puro encouragement. No kitak, digijay comment, kat, wow, what a blessing. Ado, digiti men encourage. Now, 37, adda talon na. Talon na, Tito Manny. Tito Irin nyo. Inlako na. Alagatan ko, ibagbaga nga inako, digijay talon nyo, Sa bali kami, ide, talagang need, it's so great nga talagang ag-sacrifice na giti tao. Ngam nag-first fruit sa totoo lang. Oh. Inlako na, ket inyeg na, tinaglakwan na, ken inkabil na kadagiti sa kaanan, dagiti apostol. So, ginaglakwan na di daga, ket inyeg na di kapilya di church, di pagtitipunan da, ket inpan na di sa kaanan, dagiti apostol. Meaning, nag-first fruit, all of it 100% giving. Maka-bless din amin kakabsat. Now, if you move to the next chapter, adag asawa kakabsat, nga na maka-bless ti biyag na. Alam nyo ba yon? Han na maka-encourage. So nga gaputa kas di nga han na maka-bless, inala ti apo ti biyag da kakabsat. So nga, kitan din at ti biyag bagita yung kakabsat no, maka-bless mo nuhaan, tanuhaan kat baka gumatang ka ti St. Peter plan mo, baka no, mas asidegan kakabsat. Because in chapter 5, adagasawa nga ni Ananias ken, naglako damot kakabsat. Kat dayjay kuma dapat 100% nga ito da, ngimhan damot nga inted. So amuyo, no iti dayti nga gundaway, amum ti pusom, amuna ka ti apo, between you and the Lord, if you are a cheerful giver, kakabsat, hamo nga ipaidam ti bagim. Please take the ministry of encouraging. Alaam kuma, kat ibilang mo ti bagim, count yourself to be a Barnabas. An encourager to many people. So that is the first. He is a cheerful giver. Ngamno si kagat, again ka-encourage ka, ngamno te tight card mo kat zero balance mo kakabsat kat ikararag mo pelang nga DJ nga umuna. Amen. Dapat tight card mo kat hana zero balance. Dapat kakabsat kat dete talagang active. Active, DJ tight card tayo. Amen. Tapos di kasta kat DJ ministry ting again courage kat na saysayaat. Okay, number 2. Anat makita tayo nga karakteristik ni Barnabas. He sees the work and potential of grace. He sees, ano ka na saunti? He sees. Makita na. Ma-discern na the work and potential of grace.
makita nakakabsat ti panaggunay ti parabor ti Apo. So tikit kita nahaan nga digijay adu nga kaslang makaupay ti panagbiag no diket ti makita nakakabsat jay grace. Kumbaga nagsaya at dayto yung kasano pa nang explain ko nga ta kakabsat ayan. No kumaking kakas may sa Kristiyano every day of your life, adut problema nga makitam di parabor ti Apo. Makitam ti adu nga asi. Di ka dayjay kakabsat nga spirit nga dageng ka, akit talaga nga full of hope. Full of hope, full of faith, full of grace. Amen ba? So nga no, dadi kabsat ka, do problem, Brad. Nabak nang ti parabor ti Apo. Isot ti ayan ti inclination, ti panunot na kakabsat. Amen ba? Nagmayatan no, adda ko members dito, kung ako ti pastor, kakabsat. Project tayo ti kastoy, ngem kurang ti kwate. Pastor, nabak nang ti parabor ti Apo. DJ kabsat ka, di parabor ti Apo makita na. Hanga di kadakkel ti need. Iti makita na nga, nantay kaya, pastor, datay lang ni, kita man ti lang tayo ni, kasano ko pastor nga kuwamat. Ngam ko na, pastor, by God's grace, nabak nang ti parabor ti Apo, pastor. Maka-encourage. No. Ikang kahit example, di Acts 11:23. Open your Bibles. Tapnon, makita yung kakabsat no natin, nakita ni Barnabas. Acts chapter 11, verse number 23. The Bible says, irugik di 22, ket dagitoy adamdama, ket naamuan ti iglesia ije Jerusalem, ket imbaon da ni Bernabe, tapno mapan kumauray ti kasta kadayuna ijay Antioquia. So naanos gayam nga maibaon. Amen ba? Okay. 23. Isu nga idi nakagteng ket nakita na ti parabor ti Dios. Nagrag-o. So, nakita na di work of grace. Another thing nga nakita na di potential of grace. Kasla kuma, dayti nga ubing. Kat makitam nga ure kasanot kinanumunan, hanga isot kit kitam, di parabor ti Apo keng kuana kat kumbaga kat ti rason no ape nga willing ka nga aginvest ti time mo nga mang-encourage ken kuana gapot ammom nga adda ti Apo ken kuana nga gunggunay kas jay ti Barnabas kakabsat. And I thank the Lord nga we have people nga ure ubing kagat handa nga kitan jay kinaubing mo ngem makita da jay trabaho ti Apo. Ket they will invest their time. They will invest their life. They will believe. Agtalik mamati da kakabsat. Han nga gapukeng kang makita da ngamin di grace ti Apo ti biag mo. Dayjay ti Barnabas. Oh. So ano dada makita diti nga young people ket mayat ti panaggrow na ay kakabsat. Han na aksidente nga nakitam dayjay. Masapol nga agkararag ket kunam Lord, I want to encourage that young people. I want to encourage. Tanyo kakabsat, agyaman nagti Apo ta ni mama kinipapagat uray 14 years old dakpelang idi. Kadi baga kay nakag-Bible schoolan ko na, handa ko na nga, ay saan na, ag-high school ka pelang, ag-college nga makita dan ti Apo kakabsat eh. Makita dan. Kat kunada, dayto yun, dedi inkarkararag. Dayto yun, dedi inkari. Ti Apo, idi mayanak ka. Nga kunami ti Apo, idi no ipalubos na ngagbiag ka, kati karimi, ngagserbi kanto kat daytuyan. So handa ko na kat, hampela nga haan. Nakita dati Apo kakabsat. So nga, they were very supportive. Siyak nga tat may sa kakabsat, nga kaimasan nga tat makmakan di Bible School, idi amen. At supportive da ka. Amen. Oo. Iso nga, diti kapilya kakabsat, hala nga dete no dete pagkapuyan no de ket kitaem no dete ket God is working in his life again invest ko man ti biag ko. Oh, ala ko magan Carlo kakabsat ni amen. Yeah, kasta la deta ngam jay parabor ti Apo. Amom no adda mang encourage la ka dete kun talaga nga mangkuha kakabsat mang invest ti time kun mang train. Ay ket adut labsan na nga muray digiti sinong educated dito ya kakabsat. Because of the grace of God. So haan nga tikit kitaan na kat, awan deto. Kasla ko makin ni Samuel, di ba? Kunana kat, ay deto yan, kunana kin ni Eliab. Di ba?
Ngam ko na ti apo kat awanak keng kuana. Hangarod. Nakita na ni David, shepherd boy. Deto yan. Well, detan, kasi adapt ken kuana ko na ti apo. So, uray gayam kasunod kinanumom. No adda jay parabor ti apo keng ka. Kat day jay kakabsat ti mamagbalin keng ka nga narang ay ti panagbiag. So, as a Barnabas, day jay ti siputam. Day jay ti dapat makita. So nga, datayo kakabsat, kitan tayo man, dagiti iwaras tayo man, di pa nagkita tayo. Sinuda dagiti young people, sinuda dagiti kakabsat, nga makita tayo nga mayat ti pa nag-grow na ita. Mayat jay pa naganayas ti parabor ti apo. Nga di sa uti apo kat tumnag kakabsat. Kat kuna tayo, Lord, nasapol nga di jay nga kabsat kat adamang encourage king kuana. Adamang persuade, adamang i-push nga, keep growing. Sige pa eh. Ado ka kabsat. I mean, if you look at our ministry today, ado. Oh. Iso nga kakabsat, hantay ko mga dete, jay labagi tayo ti, makita tayo. You know why the Lord gives us grace? Not only for ourselves, so that we can extend help to others. Oh, jay kakabsat, iti kababalin ni Barnabas. So, anat inaramid na nga rod? Was glad. Apo naragsakan. Oh. Kat ni Pastor John, makitak dito nga karakteristik ni Pastor John. Nga dito ipush na kakabsat. Di dagam di US. No, ag-preach kami kasi ti preaching mi kakabsat kat anate ko natin pa, combo meal. Amoy combo meal? Back to back. Ngam no, ada pastor iding ag-preach, siyak ti adada nga i-boast na ko na, itong anak ko na lang, world champion to kung kunana, ipangpangas na. Itong anak ko na lang, background lang ako kung kunana kakabsat. Kat, haan nga dete, gaputa makita na nga mayat ti pa nag-grow, kat kasla umapal, uno madijirik na na, haan, naragsak dirik na na. Kat kunan, itong anak ko na lang, kasla dete, ipasungal ngal nga hanga dete, ipasungal ngal nga, makita na kakabsat nga, sige, it's your turn, it's your time, go ahead. Kasjay, hanga dete, da makitam nga parabor ti apo, kat mayat pa nag-grow na dete, kat kasla madijirik nam, kaputa, mayat ti pa nag-grow na spiritual life na. Iso nga dito kakabsat, church tayo, dumteng to the time nga, pag-pritsik ni kastoy, nga, nalalaingak bagam deta. Awa na, siya kakat, uray man straight English, uray kat straight English, kano umot, grace ti apo king ka? Kakabsat? Kat may mayat la, taon kakabsat nga uri English Carabao. Uno English Camel. Ti na kakabsat, English Buffalo. Yung adda parabor ti apo ti biyag na kakabsat. Adada nga DJ tinatadem kakabsat iti espada na. Amen? Teko na, da nga rudan hanga jay thunder no di kat jay lightning. Di ba? Baling nga thunder tayo ng awamot kagat na kakabsat. So nga, day jay. Mabaling ako, let's have the preach dito. So, day pusong ko na maragsakan kagitam man. Umad-ado ti mabalin nga maaramat ti apo ti church tayo sika. Umad-ado dagiti makabalin nga preach. Amen ba mga kapatid? Sakko mga minati, assignan ni pastora. Dadigiti duldulin kung ulusak na outline ko ta. Di ba? Amen? Okay? Ket naragsakan ko na was glad. And then, exhorted them, binagbagaan na idaamin, tapno babaen tinatalge da puso, agtali na edda kumatiapo. Kunana, kakabsata, keep on. Napintas dito yung nakitak nga parabor ti apo ti biyagyo, agtali na ed kayo ti deta. Stay humble. Kalakad, dito kahit nga sa uwen, di ba? Stay humble. So nga, kastamot kadating ang runa kadating adults, makita yung digiti young people, kat may pa nag-grow na, hanadaga sa palagipan nyo idao, barok, makita kat mayat deti panangusar ti apo king stay humble, barok. That's how we encourage them. Umuna acknowledge tayo, jay grace ti apo, kas kini Barnabas. Sandwich ko naklangarudan kakabsat, acknowledge mo umuna, jay good thing, jay biyag na sakbay nga palamanam. Di ba? So pinalamanan na, ngam sakbay day jay, in-acknowledge na, kakabsat, makitak ti parabor ti apo kada kayo. Iso nga ti maibagak, agtali na ud kayo, stay humble. Di ba? Dakas nga, digiti agtuktukar, digiti adati audio,
Barok makabendisyon deti biyag mo na eh. Very talented ka. O, di ba? Ma-acknowledge mo, grace ti Apo ti biyag na. Sa mo ibaga, itultuloy mo tagpakumbaba, barok. Tapnon adadape nga usaron na ka ti Apo. Tapno di ubing ko na thank you Lord for the grace and thank you Lord for that reminder. Hindi ba kakabsat? Kasjay. Say, makita yun, di example ni Barnabas. Kamay mayat, di ba kakabsat? Amen? Okay, number 3. Nga karakteristik ni Barnabas. He encourages new believers. He encourages new believers. So, timay isang burden ti puso ni Barnabas, di kita'y new believers. Yan ang Barnabas. Kasi di kita'y nabayag nga believers ang kakabsat. Alakot, isudamot ti katulungan nga again courage yan. Amen? Ngam di kita'y kabaro, siyempre, no new, akot, kasla kumamot dito church tayo. Amen? No, the new believer, kat labas-labasan tayo lata. Aya? Nga awan man lat makisao. Amen, kakabsat? Awan man lang timang damag no kumustamot isuna. Akat mabaling agtuloy isuna ngem mabayag nga grow. Tao pa'y kakabsat. Ni Barnabas kat in-encourage na ni Saul. Acts chapter 9, 26 and 27. Acts chapter 9, verses 26 and 27. So, kita nyo lata, digituin nga pointers tap nung tikas tagat ada idea tayo, no kasanot again courage. Okay. Ket ididimteng ni Saulo sa Jerusalem, ginayagay na ti makitipon kadagiti adalan. Ngem kinabuteng da, mabuteng ngamin dagiti disciples kini Saul. Because we all know nga ni Saul, ket, di ba, isot mang persecute kadakwada, di ngamin. Ngem na saven. Ket handa pa'y aware. Ngem ni Barnabas amuna dayto eh. Okay? Ket, kinabuteng data di dapat chen, nga isumay isang adalan. Kung nadagat, baka umay lagis ispya dito. Baka umay lang agsisiim. Umay na tayo labil-bilangan no manu tayo. Umay na laangkit kita no kasanot pa ng tiliw na kada tayo. Ngem inala ni Bernabe, ket inyeg na kadagiti apostol, inusar na di influence na kakabsat. Tapnon di tao, ket kaslang mairanod keng kuana, di ba? Iso nga kalati arig na dito, it's not what you know, but who you know. Di ba? No, apply ka kumatrabaho, kat guri ka ta kuyugan ka. Migan. Oh, di ka, adut malabsa mo na ta, gapo ka, di dyan ang uyog keng ka. Kala ka, JT arig na, it's not what you know, but who you know. Iso nga, ni Barnabas, reputable nga min Napintas pa kadamagan na ti community, napindas pa ipakadamagan na kadagiti apostol. Iso nga, DJ recommendation. Kung baga kat isot ng yam amo. Amen ba mga kapatid? Isot ng yam amo. Oo. Ket, inyeg na kadagiti apostol, ket sinarita na kadakwada no kasano, tipan nakakita na ti Apo jay dalan. Ket nakisaoken kwa na, ket no kasano, tipan nakaskasabana, as itutured, ijay Damasco, itinagan ni Jesus. So kuna na, mga apostles, dayto nga kabsat, brother in Christ tayon. Amok nga dayto kat genuine nga disipulo. Gaputan na meet na ni Jesus Christ on the road to Damascus. Ay kasta aya, Barnabas, ala, we take your word. So, si Barnabas ay isang kapanipaniwalang tao. Hindi lang mukhang kapanipaniwala, kundi by reputation, nakapapati. Anyway, let's leave that for a while. But what did he do? Nag-extend isunati friendship, fellowship, can support kini Saul. Kasi, siyempre, di ba, handa nga awan mayat nga umasidig king kuana. Kastoy deta, kung kunada gide, members ngam kuna ni Barnabasan, mga apostles, believe my word. Amok nga dayto nga tao ket brother in Christ na natin ito. Kapanampalatayan natin ito, na save na ito. Oo. So, no kita nyo kakabsat aya, ni Barnabas, awan insurat na nga book in the Bible. Ngayon no kitam ti New Testament ni Paul, he wrote almost one half kadagiti amin na
27 books in the New Testament, almost one half ni Paul tinang isurat. Ngimhaan nga nagbalin nga kasjay ni Paul, no awan siguro ni Barnabas. Nga nakakita daytoy nga new believer kat kunana ay masapol nga iyasid ko kadagiti apostol tapno agro. So, makita na kakabsat dagiti new believers kat iso ti tulungan na iso nga diti church tayo kakabsat, adult new believers tayo. Let's look after them. Kada kayo nga DOC leaders kan stewards, anusan nyo di kita. Nga naipakumit kada kayo, kat kanayon nyo lahat isuda nga, teksan, amen. Encourage them. Okay? Support them. Maglalalo ka, di kita makita yung damot interest ng siyempre, hanamat kabisado da ite lesson, kung saan aganser, awan data na, hanam mo no kasano ti agi-download, ag-submit. So, what do you do? Tulungak man dito yung new believer. Dim lang amo, dito nga tinulungan, agpastor to gaya. Kat kunanan tuking ka, malagip ko kakabsat nga idi new believer at the discipleship ngayon lungalong ni Pastor Idi. Ngem gaputa tagaw-away kami, pur signal kami. Ngam adamay sa nga kabsat ti Apo, inanusan nagkaimay, in downloadan. Ngit very hungry at nga grow. So uray kasanot ka no mo dedi kabsat kat nag-grow at. Kadita, siya kon iti pastor, iti dakkel nga church. O di ba? Uno iso gayam ti sumaro nung agbali na gobernador deta, uno congressman. You have been a part. See, Paul did not introduce Barnabas probably, but if you look at his life, when he was a new believer, there was a Barnabas who cared for him. So kakabsat, let's care for the new believers. At dada sa ulo dito ita. Hanga sa iro sa ulo. Amen. So kita Amen? Aglalalo kakabsat amuyo, ipakita tayo kumatay ragsak tayo, aglalo no sumungad da. Hanga, dete isnabon tayo edad. No. No sumungad digiti new believers, ipakita tayo ragsak tayo nga we are happy. Ape, amuyo kakabsat, aglalo ti prayer meeting, nalakakadi nga ti new believer kat umay maki-prayer meeting. Ala, ang kay makuana, members tupe nga nakabaybay, hana maki-prayer meeting kakabsat. Kat new believer maki-prayer meeting. So, that is something. Kat kunam brad, praise God. Ta, umay ka man maki-prayer. Ala, no, damang kaabay yung new believer, iba nga man, praise God. Ta, kwa, umay ka kat attend ti prayer meeting, sister, brother. Diba kakabsat? Amen? No, di kita'y nabayag nga memberan. Ala, kat, amen ko namlatan. Siyempre, amo nang obligasyon na deta. Amo nang responsibilidad na ti umay, maki-prayer meeting. Hana dapat ko mapapalagipanan, di ba? Pero anyway, aglalalo ninyo believer kat encourage them. Sino kada kayo kakabsat, ididamdamo yo dito'y church. At damot kabsat nga kasla na yasidegan tirik tayo kat naging encouragement kanyayo. Ada, uno awan. Raise your hand, ada? O, di ba? Di ba daktil nga factor day, nga pinag-groom? Nga da na kaya si gantirik nam. Amen ba mga kapatid? So, we need Barnabas in the church. Hanga Barabas ni masapol tayo kakabsat. Ni Barabas kat na ibalod di jay. We need Barnabas in the church. And as I speak, as I preach tonight, sapay ko mataadada kada kayo ti mangi surrender, mangi commit ti biyag na nga Lord, daytan ti ministry ko talaga, swak ka dahiti riknak dahiti bagbagang pastoran Lord. Nabaya ka birbirukot no kasanwak nga makapagserbiya po ken ka, daytoyan na po kaslang mariknak kat ison. Daytoyan na po ti ministry ti church. Barnabas. Number 4, he is patient with the failures of others. He is patient with the failures of others. Muyo kadating nga naganak na pintas nga exercise tayo dito kadagiti anak tayo. Lalo ta digiti anak no dumaga talaga nga ibuson na nga ruti pasensya nga kunada. Ngem anat makita tayo kabsat. Acts chapter 15 verses 36 to 41. Acts chapter 15
verses 36 to 41. Ket idinalabes ti sumagmamanong aldaw ni Pablo, kinunana ken Bernabe, agsublita manen ket sarong karanta dagiti kakabsat. Titunggal ili anang ikas kasabaan tati sa utiapo. So backgroundan kayo kakabsat, that is story. It's a first missionary journey. Amo it first missionary journey? Kasi send out ti Antioch Church ni Paul ken Barnabas. Inikan dati kala authority ken prayer nga mapan agirugi kadagiti churches. O nagkuyog da Paul and Barnabas. Inkuyog da ni John Mark JM. Inkuyog da ni John Mark. Handa pa yung nakatingting nga kakabsat. No kung mabisikleta, nagawi din kakabsat. Handa nakituloy nga nakipagbisikleta. Oo. Kat ni Paul, ti personality na kakabsat. Kasi siyempre, adadagakasta nga personality. Han na kaya ti kasjay. Awan, deto yung tao na riga, takadkadwa deto. Siya yung tao na ayaw niyang kasama yung ganong klase. Okay, pass forward. Second missionary journey. Nagrubot namanan. Kuna ni Barnabas ken ni Paul, Brad, tugot naman ni John Mark. Apo, kakabsat, pimudot ti pidit-pidit ni Paul. Deta nga tao, tugot ta. Ha? Nang iiwan sa ere. Kuna na nga kasta. Kuna ni Barnabas. Alagat saklatan, awan di Bible, deto yung kakabsat, aya. Ang kagkaskas tata, idisi ka, iti awam mamatiking ka, kat saklat na matiking ka. Amom ti encourager ka, kabsat kat adalat tanam naman na ti tao ka. One day, agbalbaloy mo nila deto. Ama, nakita nyo, adu ka daday ti Kristiyano nga kaslang wisi-wasi, alang-alang ti Christian life na addahan na naming gaging ka nga nang encourage. Addahan na naumaging ka. Kat itata nariingan kang kat nagaktibo ka, malagip mo day nga tao. Day nga tao ka na nakbisitan, uri ilim-ilim mga kidi. He is patient to the failure of others. Grabe. Yan ang puso ng tutong encourager. Mga kapatid, iso nga, deto yan, basaan tayo, takitan tayo ti aktual, hanga ti imbagakon, kakabsat, ayat akala, kwala di jay. Kwalang di jayan, istoryan. Ngam dito, nagpaypay iso nga napasamak. Okay. Agsublita manen ket sarong karanta, verse 37, ket ni Bernabe, kayat na kumanga ikuyog damet kadakwada ni Juan, amanagan ti Marcos, ni John Mark. Ngem ni Pablo, pinagarup na asaan na imbag nga ikuyog da madi. Maka-discourage dito yung akadwa, Brad. Day di simina kadakwada na nipo DJ Pampilya, ket saan na nakitulong. Deta nga tao kat sala, dano, da merienda ngam no, dete rigat, ang katagaw, agin inot nga umik-ika yan. Sumurot deta no naimas ti makan ngam no, awan ti kwagat, mahan na sumurot deta. Han na tumulong ti trabaho deta. Amen. No kuma pa nag-construction kat sumangputan no pa nagme-merienda deta, Brad, maday, dito gali na deta. Ket napataod kadakwada ti dakkela supyat, imagine that. Strong ti personality ni Paul, ngem ni Barnabas, han na kaya nga igiba pa tadi, puso na nga rod kakabsat, nakadakdakkel ti heart na. Man nakaawat la unay. Ket ni Bernabe, inala na ni Marcos, ket naglay ka nagturong sa Dicipre, ngem ni Pablo, pinili nan Silas, ket nagluwas, so nagsinadan ti dalan. Ngem haanda nga nagbalin nga enemies. Kumbaga ket, dete good, we agree to disagree without being disagreeable. Alang nga rod, Brad, alagat tapnohan ta nga pagkwa deto yan, tahanan ta to bendisyon ti apo no, the hatred tatong galmay sa, ala, nung kay ni Silas, in kay latang arudang itugot kun dyan, Mark. Ala, sige, Brad, God bless lata na. Ala, God bless mo lata ka, dagayon na, ibagak king ka, awan, deta, dyan, Mark, nga kadwam. Iwanan na ka, deta, Brad. Okay? Sige, Brad, God bless. So, nakita yo, prosperous ti journey da kasi awan hatred. Ngam naman pa dito nagsupya da, meaning they really, it was a hard discussion. Nagdiniskusyon da. Madi, Brad, quitter, deta ham, Brad, ape, di kagadkastik. Halagat, they will just read between the lines. Di ba? Ngam, kita inyo kakabsat, at the end,
Anat makuna ni Pablo may panggap ni John Mark. At the end, sa bandang huli, after all is said and done, dinalpas ti amin-aminan. 2 Timothy 4:11. Ano kabsat? 2 Timothy chapter 4, verse number 11. Kuna ni Pablo, verse 10, kita di verse 10. Tani Dimas ket pinanawan na, kasla John Mark, di ba? Nga inayat nan daytoy agdama alubong ket napan ije Tesalonica, ni Crescente napan ije Galacia, ni Tito ije Dalmacia. Nilaeng Lucas ti adda kanyak. Alaem ni Marcos ket ikuyog mo. Kita am kakabsat isupay ti mangi-recommended. Tamatulungan nak iti panagaywan. He is profitable for me in the ministry. DJ failure nagbalin nga profitable. Taadda nang encourage king kuana. Dumteng ti time nga awang Kristiyano nga perpekto kakabsat. No Christian is perfect. Everyone will fail. Isort nga kunana di Bible kat restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself. Baka si kamat nagkantumit. Tatalaga nga awang Christian na perfect. But there is just a need that we become patient, not that we overlook. Hanga dete kaslang hanta yung pakialaman DJ failure kakabsat ngem. DJ kabsat kat na itublak kalang ti goal mo kat tulungam nga makabangon. Tulungam nga makasubli kakabsat. Iso nga daytat na pintas ng spirit nga developon tayo di church. Let us be quick. Let us not be quick to just judge people. Let us encourage people. Hangko mga kasjay, kaalisto tayo. Alagat na pintas this day personality ni Paul nga dito talaga nga strong. Pero if you look at the end, nalpas ti amin nga kabsat. Kat napintas dito sarita ni Paul, may panggap kan John Mark. Because there is a Barnabas. Very humble mo't ni Barnabas. At tahan na ipampanakil una yan ti Biblia ngem adot nagbalin nga nasaya at gapo iti biyag na. The ministry of encouragement. So itatta kakabsat, sino dagiti kakabsat ti Apo nga mabalin mo nga mapan encourage kat kunang brad, agsubli ka ti Apo. Sister, agsubli kan iti Apo. Amo urayan nga mapasama king kata Proverbs 29:1, sister. Amo ita Proverbs 29:1, ti kanayon nga mababalaw matinggar ngem patangkelen na titeltel na ket madadael nga giddato nga awan remedyo na. So ibagam king kuana, urayan nga mapasama king kadeta. I'm saying this, sister, because brother, because we care for you. Kaya't may aya nga makita nga kastat papasamak iti biyag mo. Ure anat sitwasyon, ure kasano ita, kami kayat nga makita nga ti biyag mo, deti dadaelen ni Satanas. So agsubli ka ti Apo. Amen ba? Hello? Amen. Kasjay kakabsat, he is patient with the failure. And then lastly, number 5, kakabsat, ituloy tayo ito. Amen. Tuloy tayo ito. Narigat mo't no gulgulpian tayo kakabsat. Amen. Tuloy tayo ito. So, tonight, amok nga datayo kakabsat kat again encourage, agbisbisita. With this lesson tonight, how can we improve ourselves? If you are visiting, if you are a disciple maker, if you are a steward leader, kasano nga ma-improve tayo ti sarili tayo? In the light of the lesson with Barnabas tonight, how can we improve our encouragement ministry? So, which of those 4? Masapul ka di nga dapat cheerful giver ka? You need to improve this thing in your life? Masapul ka di nga ikararmut ko ng Lord, tulungan nakman nga makitak dagiti kakabsat nga potential nga grow. Ipakitam kanyak tapno isudat mabaling kong encourage. Mabaling ka di nga ti encourage ti dawatom ti Apo, Lord, help me to see the new believers that I could encourage. Or maybe, Lord, give me wisdom how I can encourage those Christians nga medyo agwayward iti panagbiag na. Nga ano kumakarnero kat dete sumyasi. Kasano nga matulungan. Kada mo yo, I praise God. Digiti men tayo kakabsat, madadagsanan da. We visited a brother in the Lord to try to encourage him.
Kat adupay digiti men nga kayat mi nga bisitaan aya dito. Ministry Barnabas ministry kay siguro. Ha? Dito ti Barnabas team tayo ti church. Adadapay digiti men nga mabalin nga inutan tayo siguro schedulean maysa-maysa dito aya. Nga mapantayo encourage sen isuda. Ha? Tapnon ti kasta ket maisubli da itirik na da ngagserbi iti Apo. Okay? So kastamot siguro kada kay nga ladies. Amen. Kapang agbisita, alakat sideline latan da makita yung amula kakabsat nga kwa nga nasisisita day kabsat nga ma-encourage ngam te cutting stimula nga mayawid yo. Amen. Okay? Be a Barnabas. Okay? All right. Paday dayo ti Apo kakabsat.